aka kanya niba uri mu Rwanda cyangwa se hanze yarwo ariko ukaba wumva ururimi ndimo kuvuga uzi neza ibijyanye n'intambara ya Congo cyangwa se FARDC aho ihanganye na M23. Hanyuma aka kanya ufunguye video ufite amatsiko menshi cyane urimo kwifuza kumenya ibirimo kujya mbere. Ese iyi ntambara igeze hehe? Nanjye aka kanya nibyo nibajije ndangije kubyibaza mpita njya kubireba. Aka kanya rero ibyo namenye nibyo nawe ngiye kukubwira, ariko ibintu bigeze kure. M23 yamaze gufata uduce twinshi cyane dore yuko imaze no kugerera Goma. Abatuye Goma bafite ubwoba budasanzwe bw'uko M23 mu minsi mike ya rwose iri buze kuba irimo irabayobora, umujyi nawo ushobora gufatwa. Njyewe nitwa Edi Kelodi, ahangaha uri ni kuri Big Shot TV Rwanda. Reka aya makuru yose uko yakabaye tuyarambure, ngusaba ngo kora subscribe niba utarayikora, hanyuma niba warayikoze turagushimiye by'umwihariko kuko no kudutera inkunga. Wese bamwe mu batuye Goma mu murwa mukuru w'intara ya Kivu ya ruguru baravuga yuko bafite ubwoba yuko inyeshyamba za M23 zaba zigamije kuniga uyu mujyi ugasigara nta kintu na kimwe kiwugeramo ngayo nguko. Ese ibi ngibi ukuri kwabyo ni ukuhe? Ni nyuma yuko M23 ivuga yuko igenzura agace ka centre ya Shasha kari mu muhanda mukuru wa Goma, Sake, Minova na Bukavu. Ubusanzwe Goma ni umujyi uri mu kiyaga cya Kivu, ibiribwa biwugeramo byose hejuru ya 90% biva muri teritwari zizengurutse za Rucuru na Masisi byinjire mu mihanda mikuru ine ariyo ngiye kubwira: Goma, Rucuru, Butembo. Ni nawo kandi ujya ukanava muri Bunagana ku mupaka. Uwundi muhanda ni uwitwa Goma, Sake, Masisi Center. Uyu muhanda nawo uragenda ugakura ibiribwa hariya muri zira teritwari zitandukanye ubizana muri Goma. Uwundi muhanda ni uwitwa Goma, Sake, Kichanga. Uyu ni uwundi muhanda wa gatatu nkubwiye. Hanyuma umuhanda wa kane bakoresha binjiza ibiribwa n'ibindi bitandukanye ni uwitwa Goma, Sake, Shasha, Minova, Bukavu. Umutwe wa M23 uravuga yuko ugenzura ibice bikikije Sake ndetse Norbert Nanga ukuriye ihuriro rya AFC rifite M23 yagaragaye mu mashusho avuga yuko kuwa gatanu ingabo zanjye zafashe Shasha kandi zizengurutse Sake. Ndavuga ngo yari ari kwigamba yuko bamaze gufata kano gace ndetse bazengurutse n'akandi gace nako benda gufata. Imihanda itatu ya mbere ubu ngubu bica mu bice bigenzurwa na M23. Sinzira zigishoboka yuko ibintu bijya cyangwa se biva muri Goma. Kuzishimuta nicyo cyakurikiraho, hanyuma inzara bari muri Goma ikabamerera nabi. BBC yagerageje kuvugana n'uruhande rw'ingabo za leta ntibyashoboka, kandi kugeza ubu ngubu ntacyo uruhande ruratangaza ku mirwano ikomeye imaze iminsi kandi yakomeje muri weekend ishize. Bimwe mu bitangazamakuru byatangaje yuko kuri uyu wa mbere ko ingabo za leta zaba zisubije centre ya Shasha. Ibitaremezwa neza kugeza ubu ngubu n'uruhande rwa leta ntacyo rurabivugaho. Gufunga inzira z'ingenzi zinjira Goma byaba bivuze iki kuri Congo? Umutwe wa M23 uvuga yuko ugamije gufunga kugeza ibikoresho bya gisirikare ku ihuriro ry'ingabo za leta n'imitwe bifatanyije bivuye Bukavu. Intwari n'ibikoresho bya gisirikare biremereye kenshi bigera mu mujyi wa Goma biciye mu nzira z'ubutaka cyangwa se iy'indege. Mu buzima bw'abaturage inzira ya Goma, Sake, Shasha, Minova, Bukavu niyo yonyine yari isigaye y'ubu butaka icamo ibiribwa biva mu bahinzi bijya ku isoko rya Goma. Ni ukuvuga ngo umuturage aka kanya utuye hari Goma biragoye ko mu minsi iri imbere azabona ibimutunga. Aka kanya biratekerezwa yuko uru ruhande rwa FARDC cyangwa se izi ngabo za Repubulika ya Demokarasi ya Congo ziri gukora buri kimwe cyose kugira ngo aba baturage babashe kubona ibibatunga cyangwa se umwanzi ahashywe hirukanwe M23 kuri buno butaka. Ese ibi ngibi amaherezo yabyo ni ayahe? Emily Bolingo utuye mu gace ka Mugunga Igoma yabwiye BBC ati: impungenge n'ubwoba ni byinshi hano. Niba M23 ifunze iyi nzira, ese twamara iminsi ngahe tudafite ibiryo ko byose bituruka hariya? Bolingo kandi avuga yuko imirwano imaze iminsi yatumye imugunga haza abaturage benshi cyane ba Sake no hafi yaho bahunga iyi mirwano, kandi ko ibintu ubu ngubu byarazamutse ku isoko kubera imirwano.
ati ibishyimbo, ibirayi, imboga, isombe, ifu y'ubugari, imbuto, amata, inyama n'ibindi byinshi biva za Masisi, za Minova, za Kicanga ubu byaragabanutse rwose, kandi impunzi ni nyinshi cyane, ibiciro byahise bizamuka, ibintu bimeze nabi cyane. Nuvuga ngo inzara ikomeje guturuka kuri kino kibazo cy'intambara iri muri Kongo ikomeje kwiyongera, ntabwo intambara yaba ngo ibicuruzwa bireke guhomba, ntabwo umuhinzi yahinga hejuru ye hari amasasu n'ibikompura biri kurasana. Patrick Kalemba utuye mu mujyi wa Goma yabwiye BBC yuko kuva bumvise amakuru ko M23 yaba yafashe umuhanda wa Sake Minova twagize ubwoba bwinshi cyane, kuko niyo nzira y'ibicuruzwa yari isigaye. Inzira ebyiri zaba zisigaye mu mujyi wa Goma ni inzira yinjira mu Rwanda hamwe n'inzira z'ikiyaga cya Kivu. Iyi ni inzira imwe gusa ikoreshwa n'amato hamwe n'ikibuga cy'indege cya Goma. Kuva mu ntangiriro nshya z'iyi mirwano mu mpera za 2021, M23 niyagaragaje ubushake bwo gufata umujyi wa Goma nyuma yo kugera mu duce turi hafi yayo mu majyaruguru nka Kibumba, ahubwo yakomeje igana mu burengerazuba ifata Kicanga na Masisi. Vuba aha ngaha uyu mutwe wagaragaje guhindukira ugaruka iburasirazuba hafi ya Sake. Mu yandi magambo, uyu mutwe M23 urimo urazenguruka igihugu cyose uko cyakabaye ushaka guhuriza Goma mo hagati. Inzobere mu bya gisirikare zakurikiranye imirwano mbere zaburiye M23 ko yabigamije gufata inzira zose z'ubutaka zerekeza Goma maze ikaniga uyu mujyi nubashe kugeramo ibikoresho biremereye bya gisirikare n'ibiribwa kuri buri ruhande, maze ugafatwa nta mirwano ikomeye ibayeho nk'uko bamwe babivuze. Mu yandi magambo, niba baramaze kugota imihanda yose biragoye yuko wakwinjiza ikintu icyo ari cyo cyose ugikuye aho ariho hose. Nyuma y'inama y'abaminisitiri yateranye muri iyi weekend ishize, Minisitiri w'Ingabo wa Kongo Jean Pierre Bemba yatangaje yuko inyeshyamba za M23 zikomeje kongera abarwanyi n'ibikoresho ngo zikomeze ibitero, nk'uko asubirwamo na televiziyo y'igihugu. Bemba yavuze ko kandi izo nyeshyamba zikubitana no kwiyemeza kutajegajega kw'ingabo zacu ziyemeje kugarura amahoro n'umutekano no gusubiza ubutegetsi bwa leta. Imirwano ikomeye imaze iminsi muri teritwari ya Masisi no mu bice byegereye Sake kuri ibirometero 25 mu burengerazuba bwa Goma yatumye abantu babarirwa mu bihumbi bahunga, nk'uko ibinyamakuru muri ako gace bibitangaza. Abategetsi ba Kongo bashimangira yuko M23 ifashwe n'ingabo z'u Rwanda muri iyi mirwano, ibyemejwe kandi n'inzobere za ONU, ibyo Kigali ikomeje guhakana. Kigali nayo ivuga yuko ingabo za leta ya Kinshasa zikorana n'umutwe wa FDLR urwanya leta y'u Rwanda n'ingabo z'u Burundi, ibyemejwe nabyo n'inzobere za ONU, ibyo Kinshasa na Gitega nabo bahakana. Ubusesenguzi kuri iyi nkuru ni byinshi bitandukanye bigenda bivugwa hirya no hino ku isi. Hanyuma weho igitekerezo cyawe ni ikihe? Ese ubona yuko ibingibi ukuri kwabyo kwaba ari ukuhe? Ubugenge bwa M23 ku bijyanye n'uburyo itegura imirwano yabo, kugota ndetse bagashyira mu kaga uyu mujyi wa Goma, n'ubundi bwenge butandukanye uyu mutwe ukunze kugaragaza. Ibingibi iki cyaba kibyihishe inyuma, imyiteguro idasanzwe ituma abangaba bagera kure. Mu yandi magambo, umutwe M23 ni umutwe umaze igihe kinini cyane wariteguye bihagije rwose, ukuri gutuma Kongo ivuga yuko u Rwanda rwaba rwishe inyuma y'imirwano. Abenshi bemeza yuko nyine yaba ari ukuntu uyu mutwe ufite imbaraga, hanyuma Kongo igahita ibona yuko uyu mutwe ubwawo utabasha kwishoboza ibingibi. Hanyuma ibitekerezo byawe kuri iyi ngingo ni ingenzi cyane kugira ngo tumenye uruhande uriho ndetse ibingibi nuko ubitekereza.